Başlaganda. Ne dep başladı? Bas aydaşabız. Bas aydaşabız dedi. Ana Melиза. no senin atın Bilal dedin bi? Bul Bilal eken. Bul Bilal eken. Uyalı olacak. Az yerden koyay da öttüle. Öt geçtile. Kayra bir 10 minutga jetpe gelip meni ушул жака айылга апарып коюңчу деп калышты. Болуптур апарып коем. Күтүп тургула десем бир 20 мүнөттөй күттү. Эй, мени карасаң? Тарткан жокмун, эмне уяласың укам? Ошентип кыскасы алдап койду. Койду айдадыңар о жака чейин. Чоң эле киши экен? Не деди, айдашсаңар бир нерсе берем деди беле? Жөн элеби? Başlaganda. Ne dep başladı? Bas aydaşabız. Bas aydaşabız dedi. Anan kettin. Dosun kenda bu la? Sen atın kim? İsmail? İsmail, meni karsan kap. Al kişi aydaşıp koysan kayra maşina men alып kelip koyam dedi bile. Alып kelbedi ha? Em kete bergile dep koydu. Жашоо ушундай да, ukam. Kaçaga çıktın hazır? 10'ga çıkam. 10'ga mı? Dosun atı kim? Bilal. Bilal. Uşu baştaptır da. Seni davay dostum gettik dep turup ha? O koydu aydaşıp koygula деген akаңарга эмне кандай сөз айтасыңар? Бир сөз айтып качы. Капа болдуң бага? Мен карсаң? Капа болдуңбу? Ушердеби? Мен о жерге талгап барып таштап коеюнбу? Антиде көчөдөн көрүнгөнгө чыкпагыла, айдашып койгула десе айдашпагыла. Тоңарбы? Эми айдашпайсың мындан кийин. Митип койгулачы мага. Жаш балдарды чоң эле киши алдап коюптур да. Kayka gitti. O kayka gitti. Mamman da otur etme. Pekin odat menden. Bilal. Şu baştaptır da. Otursam gel biz de ala getinci taştap koyunçu deydi. Экинчи кой айдашпай турган болсун да. Ютубка чыгарбаймбы? Молодец. Жакшылыкты кыла бергиле. Көрдүңөрбү? Ушинтип келип каласыңар кайра. Bismillahirrahmanirrahim деп мынакей суңкардын содасы. Manda turup koştu halka. Bu atarım may mında at sonuna. At şu ayılda her gün çağırdım. Zor bu. At ne direk ayıldı canım. Beş yan kazanlar yaman saydım. Ne oldu sattı dedin? Okuğa girip atat dedin besin. Bala çağ oynap жүргөн bala эле да, мушерде көрүп жүргөн. Анан окууга тапшырып ошо студент болуп алып Бишкекке окууга тапшырып кетип атат. Муну караган эч ким жок үйүндө. Тагасы бир тагасы Шарда иштейт, Шарда, бир тагасы Россияда. Үйүндө тайнеси эле бар, эми муну карашам керек болду. Анан окуусуна ham акча керек болду, ошого эле. Ака деп кояган экенден эми. Айынан сатылган жери болгон. Көрүп билип жүргөн үчүн майлуу кам деп алдык. Ал өзү биринчи тарттырып бериң ака. Келе берген. О, бир келгенде бир сага айттым эле. Шарда права алып атам деп анда келбей калган, тарттырып чыгарып коелу десек. Аны ошо өлкөбүзгө жардам болуп калсын деп эле, биз деле ошонун иши бүтсүн деп. Табакалуу алдык эле. Быштысында үйүрдө жүргөн дедиң, а? Быштысында үйүрдө жүрүптүр го. Жана бир эч менен эле сүйлөштүм го бир. Nanda bakın. Şeylerini gösteriyor. Güzel şeyler. Başka bir şey var. Ben zaten bu da kalasın, ne kalasın.
Ben öyle. Şunday sodalarım. Kuradım. Ayıttım. Ondan miyana gitti dedim. Dedim. Yok. Yeme. Sürüle жақсы болды. Buraya gelген mene kaldı. Мен biz әлі сәл ол жақтан үмітіп алдық. Атты сұрағанға берді. Сен әлі қармап тұрсаң, сен әлі қызық солы да табеді. Başka Пайда çıktı беріңді әке. 250 камы бар деп айтып қойырады. Мен жанағындай сода қылбадым ғой турабы. Туралы. Та беріп отырамын. Ошо мен айтқанды бер, болды сатты бұл. Қиылбай саталы. Эми баары бир деле ошол пулду айтат элеңиз. Анан кийин мен ошону берсем 150 дегениңизде деле 145 берген зор нерсе. Жанагындай кылбастан досум калыс субботага чейин карап бересиң. Ошо ким барса базарга салып бересиң, базардан дагы пресепке кылып алып кетип калат. Болды. Ошо 45ке неме Сен кылсаң. айтып ошо 50 ала берген. Ака. 50 ала берсең, 50 ала берсең кейін ака мынчага саттым деп айтып коесуң. Ака мен деле Bunun жашырбайм бунун эч нерсесин. bunun ayıp. Bunun жашыра турган эчтегеси жок да. Жок, калыс айтканымда Gerekçe жаратамын деп эле сатып жатсың. Башка бунда эч айып жок. Эми разы болду бериң. Мен азыр эми да жанагы Sodаны kızıtsan gömmesi. Жок, соданы кызытканда эмес, уже бере турганым ошо да. Азыр Senin артыңан адамдар 10 миң, 20 миң, 30 миң долларга сатып жатат. Sen demeң мен. Себепчи болуп, а? Себепчи болуп туралы. Эми азыр сен бир сураган бойдон алып кетип калсаң, биз ham ойлонуп калабыз. Ушундан башка адам болгондо жакшы болот экен. бул жерде силердин ишиңерди сыйладым да. Мындай пайдасын бердим да. Туралы. Байкы Неме кылып жантөрө? артына сураганда Болду. жүржөн. 50 тагайга коюп бериң. Бул бир сурасын сураганына бериң бирок. Атай Бир сурайм, ошо эле сурайм мен 145 сурайм. кошуп тура досум. Кошуп тура. Өзүң билип мына жүрөгүң чыккан акчаны кошуп тура O nereden үндөбөй берет. Emetviç. Yürekten bir Yürekten yerinden Эмес, ошо сураганың берет. Чын сен эми ошо бир райондон бир районго келдиң эркекчи элечи. Калыс кече мага жөнөткөндө бою 1.55 дедиң эле да. Азыр 1.55 эмес экен да, 1.53 ушундай экен. Атчы. Бирок Ат арыкта. семирип толтуруп койсоң ошол. Эми bu to'lig'ida qiziqcha bo'lib мен жанагы нерсе Бул жаныбардын эң жакшы жери мына хадис. Келе тура келет да 3 бутуак. Мурдундагы кашкасы, ишенесиндеги кашкасын көкүлү жагып калыптыр да. Qiziqma jugunda. Мен өзүм ушундай сода кылам да, ака. Senin sodalardan Жанагы Пешенедеги кашкасы. насип дегенге жаман туура ишенем. Ака насип болгон болсо алам, насип болбосо башка бирөө кетет да. Кабактагы кабак. yok. Бериң, бериң, а? Ama şeyler ne turar? Неге не турасыңар? Allah için. Мен видео тартты. Жок, эми андай кылбай эле. Мына азыр Жантырас. чайды ичти, сүйлөштүк, рахмат досум. Эми Бул сураганга бирдеке себеп болуп досум Ne Allah. бак жолуң түшүп келип калды. Sen jolgura polguralarını koy bireyim aytkanına. Hoş da kaldı. Ака. İyi yer gelemiz hele. Kaç son ben Murat? Sonra. 500 сом. Ака. Son beraber. Менчи? Verdiğin gücüm çakşıla koy. Неме кыл, жантөрө. Çakşıla koy. Жол киреси жок эле мен портер менен өзүм жалып аткан жеткирип берем. Бир кошуп тура. Koş. Koy. Bundan çevireyim de Ака. koş. Мындайча айткандачы 15 миң берип атам, ака. Sen ben. Faydаны айтпа deyip özün aytasın. Жок, мен айтам. Ya özün aytasın mı? Fayda. Ya ben айтпағыла деп. Ака. Разсызбы? Ayt. Жок, жөн бериң. Кош дейм, кош. Мен азыр жерде кыймылдай эле калат. Дагы расход менен кетет. Коюм түшүнсөңүз. О, Нокендин аржагына кетип атам го. Bir şart kılalı. Yiyin bir attı bir getirtasın. Келип калсам. Ava. Gelip çıkıram da. Жок, келип калсам ушул Jom buna melaga gelip kalsan değil mi? Hataya gelmeysin. Кийин жантөрөм алдап кетти. Yok anda söz bulma. Jom melaga gelip kalsan gibi düşüp kalsan. Разсызбы? Var. Болду. Мынакей кече Караттын содасы ям бүттү ушинтип. алыс уйкуну алдың эле да досум бүткөндөчү. Кечке мал жөнөттү. 45 болду. Насип болсун. Ağalcım zora çalışmamız gerek bir yerde çıkıp kalkan da aldım yatışıyoruz gerek de. Hataya çıkırsa uyat buluklar. Burasın mı sen Cantu Yoldan? Разым, ака. Oldu razı. Разы Эми ар бир адам эле Sen- пайдалансын да. Sen razı olsun da. Мен дагы Ya buna var пайдаланам, мен ya. деле сатам. Toluk boydan koyuyorsun mu? Мына
Maydarak maydarak. Satılgandayım bir minip koysile o. Attı neyse özü minada. Üstü sonuç var mı? Zor. Koy ödeyem. 145.000 oldu. Kuday buyursa. Gecenin Bir kavak koyunçu vurup dur aka. Akam varıptır. Şimdi yatlardım ingende cerden taş alıp pırpoktorda atıp piyin ingende içine eşitlerdi kılçıları. Vurun da ne? Yaş mı alında? üstü.